Ni tauni-ini ya Thika kuria Aikari na onjoria maraikara na hahu ya kugwa marima-ini maya ma mitaro ya gute giko kuona matigitwo matari makunike. Onjoria na Aikari makiuga ruhonge ruria rurumbuyagia giko mwena uyu nirwagite kumatungatira uria kwagiriire. Niyokite gukwamura mutaro uyu yoka gukwamura mutaro ndiure mekire maigire hena nimaregire mwena ore magaria kuingiria nganya mwikirema magitigana nario maikari ha muthenya mugima nyamu riari njega hari hega tondu hari hakoroge wega. Gukinyaniria na riu makiria ma andu 20 ni kurerikana makoretwo makihonia nguraro cia maguru thutha wao kugwa marima-ini maya. Juzi kuna mtu alianguka pale kwa ile shimo unaona pale nyuma na akaumia mguu. Mimi ningeomba tu serikali ya Kiambu kaunti na gavana Waitito, hizi mashimo ni tatizo kwetu sisi wote. Aikari ariu ni mameneririe thirikari ya kaunti ya Kiambu nundu wa kwaga kumatangikira makiuga ari othe magurarite ni magirire gukorwo makirehwo ni thirikari ya kaunti ya Kiambu. Wale hooligans wenye hawakuangi kazi wanakuja wanakusukumia either wakuitie county government ama wakutolee na 3,000 ama 4,000. So hii kitu kulingana pesa yenye imetolewa ya kutengeneza barabara ya nini ya kaunti government nini, hii hata haiwezi tumia 2,000 ama 3,000. Kwa hivyo tunaomba serikali at least government Federal Waitito atutekeleze hii masimo bana. No kuringana na umwe wa rugamiriri ya kaunti ya Kiambu iri mubango-ini wa gwikira ikuniko marima-ini maya akiuga kuri na mbeca irutitwo cia kuruta wira ucio. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.